Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakmi kabakha bapun Marsin yoi ba ukhon wadajet rinklem ulayo ban tep kul kala yeng na jakasyong habaka shupet naka TV hakashnong wa ejer kabahab West Gentia Hills District man kala shat lakamen haringkat kibah yeng hasem kadahdu baka shlong lajong football club kala la sindon ban penlem ya ka Tribhuvan Army Football Club da kawela nod haga jingele kai Durand Cup arajar arpusau kabalalong man haga artrik unailar arajar arpusau ha JN Complex Stadium Polo wada jet kensai ringklem ubadang arposnem karta uday ukon jong kakong yaj bahar ringklem bat uba pleasing pale kibadan hendrengut shipara bad badai shnong try na wa yajer West Gentia Hills District wada jet ulayo aban penki ningkong ya kajar kabadai hakapor henyo minit ay marsen sedang kajingele kai kadado bakakinhon kabaya kun persya kata ka Tribhuvan Army Football Club kabadai jong kishipay na Nepal kamshim lala aban penpai hado bandakot kajingele kai kani gajingyo tep kol jong wada jet kabalapan kemenru yagi nong kersan jong keslong lajong kiba poi hamadan bat kiba pet haki TV naki yeng ki sem lane kiba pet naki mobile phone jong ki ban tip company ya gajingya ilenti jong wada jet ringklem undong san hima ulayo ban le ya kendo kerpang haka jakasa jong u kabadan haslong wada jet ulaya tho ba ulayo ban rung shaka shlong lajong football club house nam arajar khanyo bat ulayo ban yale kai arsin ya football Durand Cup menchim snam kabalalong hagahati une orang yale kai udan ke jingkermen ba un yale kai bha haba ka shlong lajong kan ya kon persya ya Hyderabad haka shipau trik mentau benai ba ya Goa Football Club haka khanyo trik jong lailar hi kaban long hamadan polo Shillong. Kublai pi baro ki paiba ki ba jukersan ya ka channel ka jungi unong san hima. Ti mentang lawan wat kerpang ya i warajet kensai rengklam. Setenat kublai shobai kelut pi. Kublai hi pi nomor ba. Menen ngai iba pi lakai ya ka Durand Cup ka ba ka Shillong ka priang. Ti paiba ki dokumen ba ka Shillong lajong ka job ka delang ba ka jong pi. Pi yo ben tap gol menen. Tapi paiba ki la ini tiket ulah pedang ke jingjur slap. Dia mentang ikut banyak cekmat banyak bat pi. Dia nakong eng aku boleh pi pejba ba lengba kan ka Durand Cup pejba kiyo bersaki ya kena jikal football ba pawah po kari India ya ke ba ka Shillong lajong kayo ban simenta hang ni apa ka jela ka jumi. Dia mentang idon bari samla iba dei player jong ka Shillong lajong. Dia nakle jungi aku boleh sobangnya cekmat ka jumi kran. Dia pipen itu bah bang sobangin nyat cekmat sobangin poe tu ka bapinyo tap gol menen. Ti ko ban tip kendiat Jepang ke jing im jing pi dei na ke Shillong but hostem ko no pi rong ha Shillong ajang ngarung ha Shillong lejong ha usnem arjar katnyo banai ba ar itu te Shillong kadai na waejer ste sa West Gentia Hills te pi don kan ngot para imei pa jong pi dan don ha ni don rungut si para wei la klat no ba hedu pun jong ni mo yang te imei ha dang dan par dang dan hi menta ni dang dan lu thi boro hayeng hi mat te masen yo tap gol menen bayang sam jong pi ki ong no nomor la ilai ngakili ya imei menin marsen dem te yang marsen yo tap untuk yang naba syong de tu yang irakti hamadan iwala hamadan hayeng hayeng mo yang ben natu ski basyong i long kemen ya risakin tu baru bapet kebun ya pet si yang menin hayeng ki pet ki up ki pet lai kan pet lai kiwan kidan bawan menin hayeng kiwan siteng kiwan siteng ki sa stay nomor ba stay ki dan kam tak kata dan ki kam nak ker pi situ lem ka kerta jong pi mata don kam no mentang dan arpos nem kerta arpos nem dang samla pura wa setenat ya ka sap ko jong pi yikin bok ki ba pidang pulang kam hok punya ka sap ko jong pi tengi pai yak tu ke jila kai menen ka Durand Cup
ka tim ayu watu ba pia kun menen ba pia kun kadi ka kan hun spy try de na Nepal. Nepal Ha. pia tu yang i hakakan minit ka bakat no pia ban tebit ko gol menen padu ban penrong ya kal silong jam bakan job I kumba kadi new minute kumta. New minute. kumno pia ban tebit ko gol pi mano ba pas ka bol chapi bat kumno pia ban tebit ko bol ha gol Hatu ko por kidang ya kini umto ya ka bol. oh Te hardi umud dribble stage side sa right side. oh Te to defend yo clear bakla clear sini padeng. oh Te tu kan ka ngai ka space tu hakmat dan brero mana te tu ka ai touch Yeah. hakmat ta sa shoot ka bol. sarung bai kami ok tai e gol Kami aftara. gisubang hatu por ba pia ban tebit ko gol please no kumno ba pa ba bon mo polo menen Abun. Dan nangkong hi ladan hi kajing snow. kiyo Kajing snow. Kiyo hi. Kadan hi kataru. Ba kadai kesin baar. Kadai kesin baar ba lale kai kini keduran kop. ode se ba arma Ha. Ting Te. tong ngin pai kindiat menen te hatu ko por ba pia ban tep gol te kiba ba kila hala pli akun biang itu ke Hamadan kadon em ke jisu piu haba ka bol ka wan sa ka benta hadin ka hagol jung pikan kadon em ke jisu yu sepen pai na kadon Kadan kata te. Nang ba ngidan be kamen ka kalong ka jimut kan ba da ngimla ban tap ru andre ngimdai ban sa pan phai te tu gol. Ide ban defend be ya tu gol. Ndere ban sa tap. pi kelong kum ek forward na Ngalong kumu attacking midfielder. Pedeng. pedang ma Pedeng. Hajan jong striker. yes Kidan hi kibade ban shoot, kidan hi kibade ban pass. oh Te kidan hi kijing baklama. Nang bun bahap bet dalam bet ya ke game sa itu kan hai bakla hai ba dang hap bet hai kumta kan. te pi dei samla barang art pusnem kata pi waro na nawa ejer pi kun persa ya sipai mo pi sno kum no ka met jong sipai kalong kum no pi hadang mo ngi kena kasi kam mo pi batai lang kimjap So ha dangi compare ka hai te ha ki jrong pi jrong mo ki hemet Andre haga jing le kai patte mla ban Kenya kata lo mo ken mo mla ban Kenya marba kita best player de Messi berit ha Kante gitu Bernardo Silva Foden gitu kan kilong ki inspire kan yang baga ka height kam dalele kan do kata-kata kedibet na kasap mo sab balai boleh pi tu yang ni kendiat kane ka duran go pi ong ele ka de ka kasen ka ba ba pinya kun mata hak ban kong snem ka no bat pi kun hai kadai mencam senam kadai ha Guwahati oh ya ni kenduk bat ka Goa don tali macam snem pi rong ha ka second round tang first round be pi lalim no first round ha to ngin pai menta ha kane ka duran kop jo snem arjat saw ka balong ha Shillong dia sakno tali kitim ba pi ha kun ha Shillong Shillong te setang artili start tali ka ek ka ngasngo ka dan ke rumors ba kanile kai karang dejit haja ka jong ka ada robat nang tabat ke FC Goa hadin kanya terik utama lano akan pinyo banyak kun biang sa kano terik pi kan kadai shpo bat katnyo mentau benai entah pernah tapi yang jika men bakini kitim ke bapin sang yakun pinyo ban ra ya ka jingjau pinyo ban tap gol biang bu aga jingmut jing berkat kumta hai rengkat bat ki jing practice ki training ale bahai dei ban kinsting ba ila abetnya kumta anta kan practice tempo res isi utama apakis man kasni pihak practice kano kanta shoben poi kena ke jing lekai dan bengi practice ar kenta sting oi bat dan teng bengi das ngabala dan kam baha te dayala keren coach kilaya kom laya keren ki staff tu oi kibo season min step season jan min mo pi sabai sini Shillong sahabat sini do was tang ki join bayang ki one page ni ki wan man por one page Shillong don pi yolet Shillong don por klik Shillong ya let bet nomor kam de jingai tan takada la iban let de so tunat ita ka kubol ka chumpi te ha kane ki Shillong la jong kibun ki samla kasi ki ba yo ban haka fast ilu kan kibun ki kasih ban ki kiwe ki ya kiwe jet medok kan ngot pendro ki badan atau madan
Menin kidan kemba lain lut. Tapi ya tu memang ni, kau nak pipoi benjit ya kami kai football. Nadu kena pisdang banyak kai football ni, kau nak pipoi kena kam banyak kai football. Nadu nang kena kumbaga sa jang ta kadai naga genetic si bak kahir na ying ta. Oh, pertama. Ndu ipa la ipa la jenis. kai hinmen sa ta snong robon kena balakai sudah. Oh. Teka kalom tu la. Muna dun kena pila day lupa unang tap gol. Ni kumno. Kemudian dulu berpirung seselong lajong cuy tu kendat kiki kita ramen kita bakam he aja seselong lajong berpio ben simenta. Kalau ada ka ihi nga sedang na do ko under 13 I League. Oh. Anta ka 15 I League. Oh. Anta ni sedang sa kani ka SPL nang ta kadan kesubrutur ka he ngilong champion haga Arjar ka Kendai. Yara champion station Delhi. Seberapa pilih na Ka HLS. Oh, P1 school actually HLS. Ti tangkat tahi. Aduh men nen. Last Kayu dan sakini ka I League group. Alik Ka I League. alik rupio. Long lajong ha. Di setenat ba ka ASL pat pi yo ben simenta ne pin don jikerman pin yo ben Dan ngajing kermen katahi ka thong te. ben yo poisha. Da bom dan ka thong te mentai ra ban lek ni ke ru. Setenat Tingkit bok ba dang at musnam try pidang la ban le ba ki bun ki klub ne ki tim kedang mo ha India kedang la ban i pi tingkit bok ne leng jungi no san himaru ba pidang yo kemat baset beklan kata kade bakong pesan cak ya klan mo dia pindang kam hok dah sahab ya ki bahlor kata kade gawe mo bungin kongo ya ki bahlor di kata kade ka kubur kan dengan ada yang ane ya pi ne layan ro ba ngirim buram kita he tingit skam ba kene ke jikran jonga bat pi kalong ro ban ai mesin yaki we ki samla tapi keniat kuno pijit pat je kene ko pin middle ma pirong hapadang nado naret pi le ko ben tab gol bet na nado naret Hai na do nang red nga kwa be ban tap gol bandit khamat be imtu Andre marsin join Shillong Lajong ngalek kai dan ni ting mah duna stu ta habet pendap lang sa defend ta sa side cai ru ni gum ki players tingi de ban lai ban manage stu ru de tang haju be person tapi ya thule mengi kumno pipoi sa Shillong Lajong kumno kidan ka kedai trial na don kedai lang ba ka Subruto ni job Subruto stay sa Juwai long champion stay tingi one sini sa Shillong tingi kendo persahabat Iska Sales te nanti kan ki cut ban le Delhi haga Arjar kat drill try banai baspo te ki cut ban le stay di coach wa ingdo ba ila meng stay te marso na te kan yu pa join dan club into support ni setelah pilong kumno pi snow biang pisa sa Shillong kidan lang ba Shillong Lajong kabiang lut na dang ki pen biang Totenat ita ka ya kini ka kubor ka jong PT next pi ang pinikon te kidan ang kujikerman ba kinyo ban job ba kinyo ban tabgol biang ran ang batong ba kindang kra kata hai ka thong de ga jingjab hi namar dan ni re ki ban yakun man rem ni ma kata hai ni kermen hi ban job ni hapan krei kum ga tim ban job ba baro artili di game barangsa kana man orung sa ko ga na bunyarom ni kini ka quarter finals adu final ba kan kerman jadi interview biang pisa season menawar ba pihak evidan season ini grup yang pi ba ki syukli nomor ba menep yang ba mesiru ba balangkot handai ba konam kilang dom ki ba tajuk kerta jong pi ba kamlangkot na balong ki bas cerkai bandung dan Shillong Lajong ni dan na kajuk ka batch bawan na to ka naga tu boang ipi meni job Subruto Cup Arja Kendai midang dan hisa sanin rungut pi kendo berkini ki peliar mo pi ang menen pi kendo berkisipai to berkiwai ki ba nak ki jela ki ba jerang ki ang kumno pi balai ki ang kumno pi dan ki ba ki ba kali balai ki tempat ne balai ki ni dan am kilati bi namar bangi khasing ya lengkap baik ni kilati baji dan makin trend mo nomor teng lengkap kin trend mo yele ki jerong dan season katuhi ka Subruto hi ki ken to bata kini atau kini bang ba mo kila jerong ba ki jerong tapi ba lengkap ni yangi
por balik screening Shadel Hero Oi. kim screening bahai ra ki siong bet Lada. biang Biang bet. bet hai dan tang WR ngut bazorong tak ada ki yang bet la biang bet dan kamera tang ba Marsen ipat ke first game jengi bang ya tap aduk kandru gol Tiga guna. nah tu ki sedang ban Sedang Iya setting, sedang ma kan? sedang ma oh kini kila pelek kai itu ini jabat haduk final bet Betul. Di setelah itu ka jengi kerang ke jonga bat pi, jengi skem ki ba kila ko ayu iya ka jengi kerang ke jonga bat pi nomor ba pi dai way ba gol. Jadi bela wai kita em ki ba ne mono ba aku blay pi ne me kimla ne ba aku blay pi ne pi yo ban yo kol ne kumno. kidan ba aku beli ki bayang hantu hajan tu Bandung dah Bandung Shah Stadium Oi. gitu ki nar tu ki hajan gitu ka Ba kan jadi ba kan. ba ki kon ki pawan ban sender ban aku beli dan Setelah itu ka. Dia menta ngi suka banyak kerang sabat pi nomor ba menta pi la kai ha jalla la jong ma shulong. Kai ke jengi per ba pi la kai ha selong ke jakala jong bat sabar jong ka jalla. Ton em ke jengi per batak ni. compare ka kesin bening ka jing shit stay de ka long ka shit bah ka long ka drain ma de Oi. Shani pat kemenin pila ihi selap itu ka yom sim ha sebadia jala lejong stay pat supporter ki duna tambah gidan baik ki khasi dengile cai cai gidan baik ki khasi ya Dan bet ki kasi man ki man ki jaka bangile kidan baik ki Ki khasi one ban spot. support yang i ha Entah. de gidan tang sangun drunguru oh Betul, ni ha Oh, support. ngiru ngi Yes, no kan ba badan. ki halam dei bagi shuan song pen andre ki dah hala sana tu mense Buat pi yo mesim ah. ya mense ma ban kai Dan sangat ringur. Pun hai pi sabar ke jala ba pi yo mesim ba dan ki kasi. hadal hi Model hi. Kolkata kita hak seponjab ke dangdan ni Oh, sependak ko dan. jab dan Tada pi. Pemut la dai le ha kamtam ha shalong pi yo mesim ha nomor ba. bun Ubon mo. Kita nem kejing duk mesim la pi kum bakla kum yo tab gol ba ki dom dan em kejing duk mesim tu mon dan ko puar ba ba ki dom ba. Kim le kai ba dan. dan gum gitu kipuar ki kidan behi gum gitu te ke up and down ke dan bet ajing la kai football te lar ban tip mah andre te kidi ki paj baru ki teng teng kidi ban sto ndai ban bu pressure than nomor teng teng de bakla behi mana manoro te marsen bakla gum tu kin kenya gum no kin keren no gum tu te kata te along Madan kapur ma pila ban le kai ba dan kapur. kata he gawe te sto ko abaki paj ba kin so ya kata he Oh, kada. nomor bon paj ba musto ya kata Mo pa ba fli lawan aku ko ba ba job de mo. ko aban job Tiket la pa la pet asong ha galeri. Tuan kita ba song hajing ro ki kwai ba. ko ahe ban job jadi ngiru ngipet ya giwe ni ko ahe ban job Ko bla kersan. rai ngimti berpat hamadan kerja kumno kalau ngumno ko abet tang ya kai bahat ban job nya ban rakap Di pa kapur la biang in se keduk yang bati la da pinang di game kenang bon. nang buan Di kare kasin kam kong ya ban ngawat pi bang ini kenduk ke ke kubur je pi. Saki samla. Ma pi pila poi mentah kan ke dile kai duran kop ke bang i ke jela. Sakar jengi ka le ubang i ke le bah pe baru kami. Tu bah ma men pe. Ke kubur je ki samla ke ai bakin poi kum ba poi ma pi kan. Kedai ka ki hable kum no. Bakin long ban poi kum ba poi ma pi. kidi ban praktis bahabai ban ai bet 100% te por praktis Oh. ndere ban le kam kai ne ndere ban to kan ban ni de ban buat bet ki training untuk ndere ban le behe ne ndere ban snu sarong bangila dan ting ting ba ni le tormen untuk ngi snu bangila biang pelat impet ngap sore ki coach eru kapan long na yang i ban manam ikan menla ban kius kematnya menla ban concentrate ke praktis dengan asngau bangila biang ngai isto ki bala kham he te ki tip kham bahai ban yang kadang de ban ndira ban sngo bahe de ban sngorit tang kata he To kule season ba ngin si i ba kari India kan kami pi mo. Kita kami kari ma nomor. Kaya ba ikwa ba kan India lan no kan Euro World Cup tingis kam ba sama ba kerjaan mesin rupi ba pinakip sakman. Tikit box sa season. Ba pinale ba kai ba kini ki game mo. Ki benang sawan ba. Kaya ba ro lembaga ka channel ki jongi no sanhima 1/2 pulo. Tapi ko yo i ban kersan 1/2 pulo ban ai mesin ban kersan. Kumbe ban dam la baklai ki rang ilakai tingis kam balang ba jing yato ba hajing ilakai don kapor ba jumla ma
Ti nak leng jungi kitbox sa sini pi ba pinasad na klan. Ba pidang le kai bah. Kum juro ngi kitbox ka strong na jong ro. Ba kan long ka way ka tim ka ban. Personal ipajba ba kan le kai bah na banyo jikersan. Yaki pajba sa kitbox. Ti pangkatahi ko sa season. Publisibon tidak. Pilih sebuah tu.